Nĩ matigari ma nyumba iria family no ya andu kenda maraikaraga mbere ya mutino uyu uri uhanikire utuku wa gukia umuthi. Mutino uyu uracungiriirie ikuũ cia ciana igiri, umwe wa miaka 8 na ucio ungi wa miaka 6, guku ithe akihonia nguraro njuru, no kwa munyaka andu angi 7 a family no ni marahotire gwithara. Tuthikiririo kiriro gitu tondu miotero rire hau ri muciari ucio na ruo ona ithuĩ ta itura nikio twi haha ni turageria kunyitanira na family na no tuhoe thirikari o iyo ri egerie kunyitanira na ithuĩ tutegerie uria mucii toyo ngirugama ringi family ta uria nginyita uri ingi irugamire. Agikira mukonde cigie mutino uyu, DCC wa Kiambaa Peter Maina augite kwaya gukorwo mwaki uyu uracungiriirio ni mucuma kuona nyumba kuria family no iraikaraga gutire thitima. Riu uria tureka ni uchunguzi urathi na mbere thitima ni turaigua mwaki urajirio na kamucuma karia twita kando no uchunguzi no urathi na mbere tumenye hasa mwaki uraimanire naki. Kungi na kuo family imwe kuma mwena wa Kiriire gicagi-ini kia Rikie tauni-ini ya Nanyuki makoretwo makiraraja kwa ihinda ria ciumia igiri thutha wa nyumba yao kuheana njira ya kiriga. Mai sisi tumeshomekea, hata hakuna nguo, hata mtu ana nguo hata kuvaa. Nguo ni shida, viatu shida. Jane na Sieku uria ni nyina wa ciana 6 ciake na 3 cia gutigirwo ni mwari wa nyina augite mari ugwati-ini wa kunyitwo ni mirimu ya heho amu matire na gwa guikara na ginyagia ona kuona gia kuria no munyaka riu makihoya uteithio kuma kuri andu a wendi mwega. Watoto wanaumia juu ya baridi usiku, wanaumia sana na kitu ya kukula haipatikani. Na muthia afitha umwe wa borithi uria urarutaga wira ceceni-ini ya Huduma Center mwena wa Ciana ni akuite mutino-ini wa mwaki gukirikana arehingirire nyumba iri na mitungi iri ya gas iri racokire gututhuka. Tulijaribu lakini kitu imetufanya tukose kusaidia hata afisa yule tumempata ndani kama amekufa ni ile moshi ilikuwa mingi ambapo singeweza ama hatungeweza kufua dafu kwa kumtoa katika ile nyumba. Kurerikana afitha uyu urio kurikanite ta George Omondi akoretwo akigeria kwiruta muoyo ona gutwika uthuthuria ni wambikitwo gukurana kiria kiracungiriirie afitha uyu kwigera ngero ta ino. But the CID officers are on the ground. They are trying to piece the facts together to tell us what actually caused, how it occurred, and all related information. Handu-ini ha Kameme TV, Gicigwo-ini wa Wadurwa.